Danas je u 10 časova i 20 minuta na poziv udruženja Glas premijer Republika Bugarske, gospodin Ognjan Gerdžikov, posjetio Bosilegrad. On je u sali Skupštine opštine razgovarao sa članovima Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine u Srbiji, kao i sa ostalim predstavnicima organizacije i udruženja bugarske manjine. Sastanku su prisustvovali ambasador Republika Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov i generalni konzul Edvin Sugarev. U prostorijama udruženja Glas i predstavništva BTA u Bosilegradu oko 11 časova i 30 minuta održana je konferencija za novinare na kojoj su pored premijera Republike Bugarske, ambasadora i generalnog konzula uzeli učešće predsjednik opštine Vladimir Zaharijev i Aleksandar Dimitrov, predsjednik udruženja Glas i glavni organizator uskršnjeg festivala, kao i Maksim Minčev, direktor BTA. Gosti i organizatori festivala nakon konferencije posjetili su crkvu Sveta Trojica u selu Izvor, gde su u dvorištu crkve folklorni sastav i Centar za kulturu i sportsko društvo Mladost iz Bosilegrada izneli kulturno-umetnički program. Mesto susreta premijera Bugarske i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića bila je gimnazija u Bosilegradu. Uz veliko prisustvo građana i učenika koji su nosili svečane uniforme, oko 13 časova i 40 minuta obišli su prostorije gimnazije, te nakon razgovora sa direktorom Antonom Tončevim i ostalim osobljem Gerdžikov i Dačić sustvovali su u Centru kulture Bosilegrad otvaranju izložbe pod nazivom Svetski konkurs za dečiji crtež, gde su zvanično zajedno otvorili uskršnji festival. Premijer Bugarske Ognjan Gerdžikov, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsjednik opštine Vladimir Zaharijev položili su vence na spomenik Vasilu Levskom u centru grada, te tim povodom održali pozdravne govore i odgovarali na pitanja novinara.